Svečanom dodjelom nagrada i proglašenjem najboljih završen je drugi međunarodni festival dječjeg pozorišta Zvono u Zvorniku. Nagradu za najbolju predstavu dobila je predstava Začarana princeza u izvođenju Gradskog pozorišta iz Smederevske Palanke. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u prethodna 3 dana mogli su uživati u različitim sadržajima, kostimima, scenografijama u izvođenju 6 pozorišnih trupa iz Republike Srpske i Srbije. Ovogodišnji festival je jedan od najboljih u Republici Srpskoj u proteklih par godina, a žiri je imao težak zadatak. Sve predstave su jako dobro osmišljene, izuzetno se dobro radi sa djecom, predstave su bogato opremljene i ono što je najvažnije, bilo je mnogo zadovoljne publike. Glavnu nagradu za najbolju predstavu dobila je predstava Začarana princeza u izvođenju Gradskog pozorišta iz Smederevske Palanke. Presrećni smo što smo imali prilike da učestvujemo na festivalu, a naravno i posle dobijene nagrade to zadovoljstvo je i još veće. Zvornik nam ostaje u jednoj predivnoj uspomeni, ne samo meni u ovim poznim godinama, nego i ovoj mojoj dečici. Veljko Ćosić i Danica Bajčić iz Smederevske Palanke su dobitnici nagrada za najboljeg mladog glumca i glumicu. Druženje u Zvorniku je bilo super, pored svih drugara koji su bili mnogo zabavni i lepo smo se družili. Pobjeda meni nije bila toliko bitna. Mi smo ovdje prvenstveno došli da bismo se družili sa drugarima iz Zvornika koji su nas veoma lepo ugostili i zaista smo zadovoljni. Drugi put za redom festival je bio praznik pozorišta, Zvornika i praznik sveukupne srpske kulture na pozorišnoj sceni. Organizatori zadovoljni kvalitetom predstava i odzivom publike.